Panitaya. Cagar. Kira ka dia nak. Aron ulen ka dia. Ara ka dia. Ketinggalannya. Kira-kira eta bae ge jam 6 kita barang udang. Enak sekali nama. Gusti bonteng. Surga dong si Suni ini. Nah teman-teman, kalau di kampung mah seperti ini ya. Kalau pengen buah kelapa ada, kita lagi ngerujak buah kelapa. Banyak banget buah kelapanya teman-teman. Dan sini kita lagi ngerjain pos kamling. Mana lah? Amis tak? Amis keluar kan nggak tekan Cek ya? Yang mau rujak kelapa merapat ke pos kamling RT 05 Kampung Tigaculun. Masih banyak yang haus. Lamun teu amis nyokot di jas jus na. Ceprek. Makanan bapak bisa mabuk. ceprek. Tah nu ngeunah mah kana eta narah kedua. Mantep Ternyata lain. Sedotan. Pakai sedotan. Mana? Oh iya tadi ya. Biasana Pak RT masuk hayang kanu gede cenah ge. Nya Pak RT. Di situ sebe. Mantep. Kan eta kabehan angkan. Terka deuleu ieu. Batik taing cenah ge. Mana Pak Uci? Sedap. Seri naon? Mantap. Seri kalapa, seri kadu. Seri jas jus. Jas jus. Aya kalapa seri jas jus atuh meureun we di jas jusan. Ini wadi bere rujak kalapa moal daekeun kalah kabalik. Nyapang iwa. Ule. Ule. Tenawil nama dia tenawil. Oh iya kecil. Kurang amis, di jas jusan deui. Amis sama wi. Caraang bener. Terus Yan, jalo bakene. Tong disasakeun. Nantang lihat saya rokok ini. Fresh. Mana orang? Sabar le. Hejo. Geus. Pup. Mun enak juga na ya, mantep ya. Sabar di mah ule. Ku saurang deui tuh udah kali tik bare tuh. Ya. Ada. Duan deui.
Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi bersama channel YouTube Bang Ilham, teman-teman. Nih kali ini di sini ada pos kamling ya, teman-teman. Pos kamling baru. Ini suasananya malam di kampung Bang Ilham, teman-teman. Rondana ya nama diganti ku awewe cenage. Api unggun, api unggun. Ay kaya mapan kaya. Kopi nasnian kopi na. Kanan di masing-masing imam. Bawa ke gar. Bawa ke gardunya. Oh perbedaan na. Beli bakso, daripada gini dong. Aduh, lah ibu-ibu. Tinggi-tinggi kayak batur mah ya, pengojolan. Ini mesin sawah sekilo gitu. Bejakan. Nah, kemana jalan? Jalan lowong. Entah, atuh Tuh Pak RT manyin kopi sorangan bae ta. Wih, wahara kitu Pak RT. Ngopi di poek, cing di iluan meureun. bawa tak si bocam. Ganti lalaki ibu-ibu jadi ronda aya nama tuh. Aku mata ke ulah-ulah sampai rek. Kami nak dijeng-jeng si Iko. Ulah kadi yo sina aku jadi bertewi. Oh, horengan aja. Tapi bukan ya. Nawil-nawil gitu horengan. Datang. Ulah kadi aja ya mau RT5. Seperti ini ya teman-teman, kalau di kampung kalau malam hari seperti ini ibu-ibu. Apalagi saung rondanya baru teman-teman. Make jeung si Iko nak dijing-jing usia kata ulah. Ya jerenak kan. Linda di salaman geus. Dilunya. Lain salaman kita meliwat. Menang liwat. Mun kebage teh ero. Liwat cenah geus. Di lauk tuh. Ngarejeng. Lauk dah. Lauk tinggal ngalieu. Aya. Atuh teh kudu digotong ka bawa sorangan. Engke kaluhurkeun selap. Dedang. Engke ka bagian tempat cicing. Ai pane taya. Cager. Kira ka dia nak. Aron ulen ka dia. Aduh, kadole danang. Lupa tuh aku. Bener mah, pandai mak. Aku ngabasaan karak. Heh, Ceng, ulah bakal ini, Ceng. Bang dia. Jago. Dandan udah ngaring. Gara di bolam. Mesti ah bating torek. Keimbang amat teh dang teh berat pon. Ada kontrol. Bukan ayo. Sengit. Nah, teman-teman kita bakar jagung. Balik-balik kan. Pakai tangora. Jagung nangora. Heh, baduan bunga. Mana hiji deh, Ceng? Jadi video. Baris pika ngaliwat gitu dia gerak dia gitu. Ai kastrolna main merek nyokot. Tidak ada laki-laki perempuan. Laki-lakinya molor. Jokotok teh lah kalau dikurung. Keok di dia, antar kendai bisa di iya mah. Ini bakar jagung. Parem seunana ge. Sapoe kan buru. Oh, tuh udah saparo di ditu dikasihkeun bae. Bela geus aya jadwal khusus ngualaan bae tihu. Khusus ke aya. Teuing acang. Di panikocok. Khusus ngualaan bae kenna. Tapi murah ngaliwat di dia ha. Rak bayi dia ya. Isukan deui. Gusti bonteng. Tur ge adon si nene. Aduh. Ayo, Ceng, sangu Ceng. Kenapa? Tah sangu mah dua. Kasih. Sangu tah. Udah hoyo. Itu tuh, tuh. Kata tidinya. Oh, iya. Lambalnan.
Kami mawanya tak begitu. Lamun kurang sangguna ngaliwet deui. Pakai nenek pakai nyen pantong itu nama hari umum. Kesal uyah. Nah ya. Tak kalah apa. Hanya pakai hampa. Kira-kira itu bagai jam genap kita barang udang. Kami mah jalan lempang banget kami mah permarilas ke situ yo sekolah.